Atatudu pegen chic at kavout ar c'hanor ar mintim an var bali breiz, trugar e da vez a feal dan abaden, mat ar jetelo? Dit da c'hout, goulwena, en em gavant brao amañ e landreger, ya. plijou da radin kenan beza, etre ar mor hag an douarou. Setu dre eus an dreiv o koz gant Simon Jadet, o labourad evit lannuon treger kumuni ezemment, hag eat kavignan un tammig pellor bord ar sterman ar gindi. Ar blijadu ar meus me, da beidi ur zoner dreizvare Grégoire Enbel, seni raio daoudon e kerbors en ur preti kozigel an vet l'instant T. Evit ar poen, emañ diustu o vont da kavout fanet labe, emañ vont da gont adiom e tegemer touriste de leiz en e liorz ostis. Don ar ganin? Setu bali breiz! Salut dit fournet penaos man kont. Salut dit goulwena, ma da jen a ganit. Mon a rat rugaret da zegemer ar c'hanon en da liorz sirio, me ma meus komprenet mat out kustum de gemertud en da liorz. Ya, bel just. Ya. Petrai an istorze. Neue, tribla so a meus avet liorz ostis. Ya. Zo toma avel deus ar c'hambrou ostis, met ve digemer etud o kousket barz ar jardin. Ne be vetud o ton de blantaouzelten, pe kousket barz ar garavanen, per gabanen, hag ve fermedier un delten geni vez avet e 8 an an. Ah ya. Ya. A pegeit zo teus bet ar zonj ober an drai? A ro kama oa kambrou ostis bar ger. Ah ya, barzanti. Barzanti, ya. Mat. Me pa oa deut a pevar e bugel oa revien an ti ne jomet a zag an ar c'hambrou ostis. Ah ba ya. A pa deut ar pem vet oa gwa surpoaz. A neue, pa zo be poent kavout labour. Me zonjet, vont plijet tri digemertud bar ger. Ya. A me zonjet, vont da lakad ne bal liorz pege zo plas. Hag eteon me liorz. Ya. Matred. Ouz pense ete gemerezan dud o var droad pe var velo nemeken, zenie? Ya, ze. Bezo daou a bek de ze. Da gentan tout dud ze a blij kalz di. Moan gant ur speret hag j'entends mes tos deus ar speretman, tu da blij de an natur a tout se. A guie me zo chom an un endal, an eus ket kalz a blas evit parkan gouturioù. Ze zo un diskoul meus kavet la dud gant gouturioù chomet don. Pe bon. A wejo vetud me meustra me roulant gante mont da don barkant an pep. Ya, setu ya. Ya. Me gwire ne ket me meus speret tamm ebet gant an dud se quoi. Ah non? Non, tamm ebet. An dud hag a de amant hag a zo war droad pe war velo, a de diwe a tre dan nou, enfin a tre c'houereur, eizer hag e ton amant plantan o zelten a goude de no moalri, dibi, a mont da gousket. Ne ket tud o ton evit riboulat petre met de wejou. An dud se a de un nons vizet ken, a dre man eus tachen kampibet en landreger, in laouen ie ba kavou de l'air, hag a zo gouet a ratoz vite ie. Ya, setu ya. Deus pelec'h ete hont? Un tamm deus forz pepler. Tud o ton deus breiz pe brochal a broioù estren ie. Meus laket ar c'hinnig a eo ar booking. Hag an booking gure ve digast bern tud o ton deus ar broioù estren bro Allemagne, bro Hollande, bro... Puger e landreger neus natigar na er borz na netra. Tamm bet, non, don ara c'harboutin deus lannuon pe deus pempoul. Ah, setu? Me dan vrasan deus an dud a deux war droat deus an briek pe koste montrou lesiye. Ah ya. A daoust hag an peus amzer ober anav degez? Ya, vel just. Pat an dud a he me prontadit vi kojeal un tamm, gout pet a zo koz menamant a tout. Ya, hag goude dan noz... Eve kemeret amzer ie vet kojeal. Mon a reont da veladeni an tro war droioù? Ya. Sanset, an dud a he a de kentor da dremen, dre landreger. Me dan ane a jou maman, stalian o a ferioù a goude hon de ker, da veladeni an ilizveur pe a ruioù bien, quoi. Ya. Klevout a reont a c'hanno die komz brezonek mar vat gant da vugale, daoust hag en souezet?
Ja, bezo tud souezet, enfin, dan vrasan deus an dud a zo laou entré, klevout brezonek, hag o kalonekal a hanon a tout, evit en ober, hag bo tudal a zav goulenou, hag yemeus betro kalz da gogeal di war ben a yezoun minorel un tamm pepler gant an dudal, quoi. Profit a rez vit ober un tammik sevenadur ar vro, hag... Ya, pe an dud a zo laouen ie, da l'arret duman ie, zo ran ie, hag pe sort stadman a tout. Ya. Zo de denustre hag a lies war ie vetud hag a zo kontant klevout a brezonek, pug un dra n'un klevouet pa an bien da skwer, hag un souezet tre, klevout ve komzet brezonek c'hoaz gant studio oan. Hag gant ze meus kaset ne beudik da diski brezonek dreistum a durioù petra o vese war ya. Ou remenou. Ya, bon. Marteze e yalo da neo da veladeni a roc'h ugu, a ba oui an toulad amzer ez eus tu ober gweladennou e brezonek zo ken. Konta istor a ror ugu e o labour Salomé. Ar rastel zo bet savet pemzek vet kanvet gant an intron Catherine de Troguindy. Hag 11 noir roan sevel ur rastel konfortab tre vit ez da veva ena. An terourez eo Salomé evit an domani a ba oe an diskar amzer. Kinnig a ra gweladennou e galek hag e brezonek ie evit ar wech kenta. Ar pal zo da gentan lagat ar brezonek da veva e lerioù sevenadurel veze a pouezuze dans le département vit lagat ar brezonek on tammik e pepler neus ket kalz neus ket trawar ar brezonek drevraz vro. Me Salomé ne manket de unan pe var implijad a gomz brezonek hor ugu. Digemer mat, bonjour. Brezonek erien a zo brodreger, neus etud ar vro pe etud deus ar morbihan deus breiz. O ton hag a ze eus tu ober kaji pen da ben ober un dro rastel a tout e brezonek. Diskouezadek an an ar albean gweladenet gant e leorik troet e brezonek. Lakad a ra ar goz ar bloaman war ar veo lies sortet. En estaj kentan ve gwelet kentor bedou gwechal, penons oan douar pa oa ket ar mabden warni, hag amañ ve gwelet kentor an diskoulmou ki niget gant an den. Fanny, pet den a te bepload a loja en da liorz? Je l'arrête mir galar amont betek pe war an den. Pe war an bepload? Ya. Etre en evezan marvad hag en nan? Ya, dalek mis ebrel betek mis gwengolo, bezo ne beudik o ton a rok a war l'air, met dre maninket digoret an tachenou kampial ben ar fin hag d'an rasan deus an dud a deux ya kenta pa ve brawar an amzer ie, quoi. Ya, setu. Ya, me bet meus bet tud o ton e mis genver, da skwer, me an dud zen e beant ket, zo profet beye, pug me gav zo dija bon da bourmen eus. Matri. Fanny, tu chantik teus lavaredin e toa pem bugel. Ya. Daoust hag teus treus kaset ar yez d'ar pem aneo? Ya. Ahe a c'hoant kentan a oa da gazne da skolioù yezek. Ne an tri kentan zo bet skoliatet na skolioù yezek. Ahe d'ar mareze me zonjet e oa me foen din me ie da vont da diski brezonek. Ah ya. Hag ze oa da ovil pemzek, ne kaji deglaso. Bon, e 40 an kouet gant ar yez, vel ur bern hag c'hoant ganin eo. Me moa klasket komz brezonek gant ar revrasan. Me oa start di ben ar fin, pug oa bresk ar brezonek gani, hag n'en kavet start ie ur cheñchamant yez. Ya, setu cheñch yez ne ket ez. Ya, me zo pennek moa c'hoant me mestrad a dizevel bugale pen da ben en brezonek, ne meus gouet daou ouzpen. Zo pem. Ah ya. Neus etus get daou vugel vit gelut treus kas ar yez. Ya, bo, vit ya begouali. Ijin aran. Met ya gire oa kren ar c'hoant-se gani ie, hag me cheñchet enten da vugale, meus kaset ne da ziwan. Ya. Hag gure an daou vien komzon brezonek diante a tao. Ya. Hag da revraz e komzon galek. Hag a wejo brezonek ie, hag de stol da skwer ave galet brezonek in gal, hag a revraz a gomz pe galek pe brezonek gant ar rivien
Revion a responton en brezonek pen galek. Ur meskach. Ur meskach, gant a revien franzenou, gerio en galek en brezonek a wejou, de vid en den, gompren ket brezonek, wejou start. Mais a galez o gwez ko j'ai galek pen ben yé. A petra ne chanchet des vidous d'escariez? Ar sentimon kompren ar bet l'er ma oan o vevan, kompren an douar ar panelou, ar sentimon d'ave an em ruijian ban douar, quoi. Bar vro davad, hag vel ar ognem zanten breziadez, a war l'er, e werene oan breziadez davad, quoi. Hag gure ze a zo be kren war ie fet de pa vez te war o pourmen hag welez ur banel er ma vez skrivet de Fontainebleau pedra vese. Vel ma oa ar vro komz diwit ben ar fin hag tisplegan, ba setu an moment trao a touze. Fet ya kompren ar vro l'er ma oan o vevan boe tre gant la, quoi. Nous evit ur sentiment de krinkenon. Ya. Irio elabourez evit kaiave da stegen rez displega petrae ar framse. Ne kaiave zo a gevre digez, un deus ar gosan war brezonek, zavet gant tud a yulvat, hag ara stajou drezou bidigez. Stajou l'er m'avait kojet met brezonek, diski brezonek, mais yébid ober trawal, mais en brezonek pentaben. Hag neue penaos na baden penan kaiave, zo ur stage ur skol an, ur stage l'er m'avait digemeret etre hunter kant daour an den, m'avait kontet an dud a yulvad, bebzun, et vite bevan semblez en brezonek, mon warok e brezonek. Ave digemeret dud gour kemen hag av gale. Hag dibenou sizun a ozon ive evit ar familioù sellom de skelaouaden Mathieu Herry. Hag e kous kar savetet, hag e tiun an tu blez. Tud gour a bugale o c'hoari astrol e brezonek yez an diben zizun. E pa daouzervez vit kloz ar vakansou, oa bez trolet degatriugen benag a dud e menezare gant kaiave kam etrikeltieg ar brezonek gerien. An avez edeo ar gevredigez vid daouza sizun vechou e brezonek pen da ben pa d'an an, men ket tout. Dave sevel stage o bien, evel an eus gret amañ. Drestol a gero e pal kentan kaiave an terkant blesou, a oit ar famillo. A oit la kouañ liammo e brezonek etre ar vijale a gantado hag an mammo, quoi. Amman echel neuze ar geren deski assemblez gant ur c'hoadur a rimadelou a glevont peurliez a er skol. Brezonek zo ganti er skol evel just, me war l'er ervet er ger chanchara, quoi. Nous klaskaran komz muior e brezonek ganti hag an ar par bihan ie, mais gure neke ez, mais tamm mont ar a gwella ganto, quoi. Dam sonje o kentor chom gant ar youl da vont varok, quoi. O velout tudal hag a zo ive penaos troet gant ar brezonek hag gant ar rand da streuskas er familiou, quoi. Goude daouzervez soubet er yez eo distroet d'an ol d'ar ger, gant avorennou a marteze a nebeut boazio eskem nevez. Et Castelline eve savet ar stajouze, Fornet, stajou kaiave. Ya, zenye boe bloavejou Castelline. Lavaret eus din e oa saut gant da labour evit kaiave, petrae da labour neuze. Ken urzi rezon, neue o boran war dro o zadur ar stajou, drestol reo brezonek ar familloù, hag ie che kouran vid laka de plas a rezen dudi da skwer, hag ie ran war dro tout ar pez a zo brude rez skilian war redajou soukial, hag tout ar pez a zelie deus ar stumadur di baouez, pa ve digemer etud o ton dre o labour. Ah, ya, sais-tu. Bevej ma kejer gant stagidi de skaiave et lavaron meuledi deus ar stajouze, pesot ergel c'hazo eno. Pli justre, ben ar fin an dud zo laouen tre nom gavout semblez vid komz brezonek,
hag tremenier amzer vag semblez, Castellin gure neus nemet plijadur da gemer, zo mez deus a vue bemde, hag bezo bererejou a toutze, hag don a ran dud bouy blavejou, pe kontannier te gemer tud newe o ton a bepseurt. Brut vad a zo gant ar stajou da bihan. Ya, va redet don. Fanet prezidantez kuzul skoazel skol diwan landreger ou die, neus ar skol ne ket digor c'hoaz, e peler man eru a raktrese. Neu, biskoa jomez non kevet ket tost deus digeri ar skol, an dravat, pugure n'en zavet ar kuzul skoazel e daouvil seitek. Hag, bon, klasket meum penaos un tin landreger, da gentan tout, mais o chomet gant ar zonj, e rank bean en landreger, kerben brodreger, hag neu meum gouet tro an ol zavadurioù a oa an man. Hag meum kavet un. Neue a drugare da diwan hag da ror diwan hag a digemer legadou an dud tost eus ar brezhoneg. E vo prenet ar zavadur. Hag a he e c'hellfom digeri ar skol e mis Gwengolo daouvil pem war nugen. Ouf, neus e michans. Ya. Pet bugel e daou kaout evit digeri ar skol e vese? Pe zoma dekad etre dek a pemzek bugel. Mais gouda ran ma ventom de beton ma teze vo digoret me mustra, mais pez a zo poezustre e kad c'huzul skoazel kren gant tud youle ki evit klas 40 ar skol. Ya, setu. Neu ma neus ket kalz a vugale, evan ko familioù ie evit ober war dro tout ze quoi, pugur ur gwir labour skipa ie. Ya. Hag a ze youl ar gerent a zal c'hantraou varzaou e gwirionez. Ya, pez ve kavet e diwan hag e kevrit dige joal, just. Neus ket de stud evit derel an ti. Ya. Neus ket em. Bon, em gaf neuze emiz Gwengolo, daouvil pem war nugen. Ya, digasit o bugale, pe gwit bugale. Em zo vid a demografiez. E ma trugar e bras dit fanet da vez a digoret da liors diom, ken ur vechal, e michans. Paysan ebet Michel Merdi, traktorien en eus bet evel just, met ato en eus bet plijadur da labourat gant e gezek, setu ket laouadenn ron an irien. Nekken dan niet wat er niet zo. Erin touw, dan maar compos laat van Bernard weer op gommel. Voilà. Pe varloan en eus Michel Merdi hag e labour gato hoaz, evit e blijadur. A c'hezek, pa ne vezon ket labour ed ingal, ne vezon ket dez. Ne zentan ket. Me Michel a c'hoar koze al deho. Brezon gros a gros, a gale gros, we zoeien. Hey! Troar ar fwenn, diaoulat, charia keunet, a bepseur de ragade gezek, ga sikour a mezeien. Diskwez ra d'un yaouang, ewen, penons labour hag a kezek ie. Ne war labour, no? Ne ket me diske labour, ne, hein? Ne we oro. Brumman treo zim. Maar ne ket kompliken treo dramnak zim, bro, we ket gouiet. No, maar net treo we ja, kea kompliken. Maar we ket kea kompliken ne ket maat. Sagan an eva zimbel tout, mais bon, pe we gouiet oro. Maar toen treo, so zimbel tout. Pe we gouiet oro. In down that. Hey! Da heul e dud oa bet Michel war a menaj amañ, ker duot ba he pouldouran. Ataou eo bet eiruz an an evalet amañ, evel o mest. Allez, dan voilà comme ça. Dus ook 6, hè? Allez! J'ai une téléphone, car soigneur en est mort. Puis ça, on de smeuren, daar gaat dan al. Hey, je wordt niet hissig, hè? Hoe neemt moe de bommeling? Erio eo prez Michel da reie o stelioù evit man dan nini labour o gato e mezan. Men da hotos en esplijadur taou gade gezek.
Acetumé et Carbors, et Brodreger à Tao, et Talkichen Landreger, hag emom amant et preti l'instant T, hag ouspen beor preti bezoye stal traoukos, hag ad kevet emeus ar zoner Grégoire Enbel, penaos man kont Grégoire? En matri. Neus ket aglem? Sket aglem. Hag genit? Bah, mon ara, matri, donc kefal amant. Ne ket e Landreger, meus e c'hant kazac'hanout, met des Carbors, pur e brao à l'ermant, à clevet devi au seni bremaik assemblez gant ramalat dit. Lardin ta, Grégoire, pler modochon? Modochon, i kreske ar Landreger. Ah, bravo, je dirais gant Elis veur. Ya, place Nilis. Plus hervu et Landreger? Ya, ne ket reval, ya, speret zo mat. Ya, ne ket revraz? Ya, ne ket revraz, hag... Ya, drestal speret en dud, quoi. Ya. Zo, tomik, marsen gwellor vit... L'erel, ya. Ou enquête. Speret Brodreger, pe speret Landreger, zo di saint-vel. Ah. Memes kavet, memes tra i bro pelem, pe oen ni chom. Mais, vraiment zo... Vel gruyau, quoi. Ya. Dud zo gruyet, quoi. Ah, tu simple à voir, yé? Ya, simple. Al gonto? Ya. Vu zo... Les jeunes brochal à tout. Mais c'est un tomique Frankies, quand c'est. Ya. Ah, Frankies a blij dit? Ya. Frankies spirit, ya. Ya. Hag pler ou de kresken, e pler ou de ganet? Mais ganet i kombours. Ya, mais ne ket e Brodreger, André? Non. Bro, zan malo. Ya. Hag da bewa dud krog da zeni? Mais meus ket zonj, mais ouais, revian. Ya gure? Ya. Il revend mille ou à case musique, à case danse. Ya, pesar doare son erez vez e klevet ganin, ne? Tamolino. Ya. Hag meus bet or... kroget gant ur fluten ive. Ya. Yawang. Hag ive... meus ad zo... luthier, quoi. Luder, ya. Luther, pesar benveg neus eve? Sevelra bobsot benvio. Hag savet nes o binio bihan e perzar. Penaos ça? Ya, juste vel practice, quoi. Ah, ya. Ma binio. Ah, t'es mais ouais, marsen perli, quoi. T'es zo son air binio, oui? Ya. Son air violence? Binio ko, violence dreistol, ya. Ya, dreistol, puis en ved ou dreistol, vil be son air violence. Mais juste à voir, ne ket violence, ça vaut son nid gandit vraiment, mais guitare à corne. Hag emom dutu o vont da Gilao neuze Grégoire Enbel, assemblez gant David Guimois, gant ur ganaouen beskrevet ganit Grégoire, an vet ar pokez barz bihan. Silhouette la klevet ploueiz, ur ganeouen zo murbet c'hwer fa trist. War hor zujet zo puizus kenan, ken kosano e hag ur dieraiz. War hor sujet zo puizus kenan, ken kosano e hag ur dieraiz. Non emet o pokez barz bihan, ranke fout na d'ar vrut na de nachan. Un dra nemeti zo puizus di, zo marvaio al vu e disculian. Un dra nemeti zo puizus di, zo marvaio al vu e disculian. Men emmes man nemet me halon blin, evit klevet a tuer le dreuzel min. A me vlu un ras gwe pig me brerdeu, de ober kousket gwil o per c'hoarzin. A me vlu un ras gwe pig me brerdeu, de ober kousket gwil o per c'hoarzin. Me zo paur an don vez hag evado, im c'hreiz kalon mamol bin vigejou. Fianz me me m'emmène douar, pesan i vaga i hol gwedur yo. Fianz me m'emmène douar, pesan i vaga i hol gwedur yo. La 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 la. Oh bo la ba la 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 la. Me glevo picol zon en ar c'hlachar, klemat de no di vens kogem di skouar. Di chuiz bit, di vinet kreiz noz, ne yen a ket me vlu en jom klouar. Di chuiz bit, di vinet kreiz noz, ne yen a ket me vlu en jom klouar. Pez amod la katin ton hag in pos ur rivinan, ra un din ratos. Hag ober den avel troeden tu mat, nor bikan ur halon no yaouenk a koz.
A gober den a vel tre don tu ma. No bi kan halon no yawen kakos. Neus ket koulz hag ur varzon de la kat jelly dan gousta di gran a hat. Ur wir garanti hag ur va de leus. Non gafi den kalon pop ploueat. Ur wir garanti hag ur va de leus. Non gafi den kalon pop ploueat. Non ne met ur pokers bast di don veus. Zo de zun nos hag un de warevus. Mignon pop bout zo barzer pet bras. Mais c'est ne bourg ker d'ar vis fa le vles. Mignon pop bout zo barzer bet bras. Mais c'est ne bourg. Mais c'est ne bourg. Mais c'est ne bourg ker d'ar vis fa le vles. Mamdoua. Tu Grégoire Gouchemenou de Debra ou Ganit Petra et Argan a Winsem ou de Pawes Cornari. D'été de ce grèze me halon. Ja, Aliez écrivez qu'on a une velse vid la emborn arpes peus ron arpes a zongis. Ja, mais ce qui veut calce pas de Juarmis à Marcel calce au date hag kan dus me hof kreis me hof quoi que im ouais gagné. Ja, Berarava dit skriva. Ja, de vel mais ouais imoret. Ja. Fulor à rendre de gat pure. En zijn penas ober getse quoi. Me vluen zo me médecine. Ja. Vite, parce que Juan de Bevo et Fulor, quoi. Mais, alors, Pézoudiez. Ja. Ah, de gens hors du den. Also, Marcin, pemzeg pagen, zo, au brouillon, d'impossible de galant, mais, dre labour, had labour, tout. Donnera bien or à bitek don de voûte organowen quoi. Ja. Enfin on dra possible de zilao. À de comprendre. Ja. Vite mais ce qui rend vite me bugalé rewal vite vugalé vo war me l'air. Ja. A perag e brezonnek. C'est zo annat. C'est zo is douarement, is bob lon, bob ein, bob guizen quoi. Vel c'est bon. Puis en Québec des savets des brezonnek. Non Québec. Mais ce disquette dre labour gan rien. Ja. Date vel c'est ba me squan hag me skijet gan Mab, zo maro, aboué. Mais Sams, Gati, même Béjuan de Diski, quoi. Meun, quand Leverio, quand tout, quand Canoeno. Ja. Dre grand en cals. Après moi, et quand est brezonné, quand on arrive au bras. Il y a une réale, tout. Ivé, tout. Grégoire Tezobé de Penkenta Histoire à Reisbreis Academy et Dauvilpem, on devait Norxt, c'est une zé Boestandiel. Dira go taoula agat, Norxt. Strollet de bet ar c'hwezeg musiciennement bar Reisbreis Academy gant Éric Marchand. Pat bloaz o deus labouret ar botre hag ar mehet yaouanman ben sevel ur zonadeg vraz. O fall, a zo bet kempen zonioù breton doare kan erien a musician e gwechal, virai un tom startigen da zon Reisbreis, giz ma vije klev e bemde pen kenta c'hanbe paset. Kemen se teorien ou de musique in Breiz, mais de zon erien da gant erien doain o mod de vel d'an traoù. An azen Éric Marchand eus bechonje de despuntut tu yaouank. Vi
vi l'acne de Jonjal bar musique, matres ban doare disinvel de spes veklet de liez. Dibaoe intercanvla et levezonet zone reservo gant musique classelle, rock et jazz, setupera go deus bejuan tud a Reiz Breiz Academy labour adendro var orin zoniu Breiz. Marse rester d'explico den dud war acte musique, mais de pez zo naissant de l'art zezo or soneres sonet vel vekanet Rana diskan pe vel ve sonet gandochen gol pe vel ve sonet ga sonerien daou bombardabi. Selita, sonerez a Reiz Breiz Academy neus dionid ar babik. Ja, divinité. Ja. Perak peus bejuan lakad da anno e Reiz Breiz Academy, puis André oa neve flam d'ar mareze. Lakad me haun? Ja, ba senig gant ar Reiz Breiz Academy, mais la fin, quoi. Ah, mais zo big galvet, quoi. Ah, ja. Ja. Ja, vite skipaj gentan, mais zo big galvet, quoi, mais gwen man. Puis oaz barek, quoi. Ja, ben c'est quand Jean Floc. Ja, peu d'un accordéon. Skipaj tar magique. Ja. Mais me croque de ober quart de ton. Ja. Avec microtonalité, quoi. Villars sonerez modal, quoi, c'est zo. Ja. C'est zo actrice d'Avad à Reiz Breiz Academy, bien la fin. Ja. Mais rézé déjà, ir fichtonous, quoi. Ja. Puis, gret peus studio var ar sonerez kalz. Jazz, sonerez klassel ive en tammik? Ja, klassel, jazz ive. A perak peus bejuan mont varzu ar sonerez en gounel? Ouais, Marcel, on egle, hag, enfin, moi que juan kin, zoni, quoi. Hag, kejet meus gant strolad regoz, quoi, hag zone ir fechtonous, hag ouais im de zur violons, mais had gannet, ganze. C'est musique simple, moyen d'ober ir vrankiz, tout, enfin, de bout mest, quoi. Kroui. Mais oui, il y a un moyen de grouille, quoi. Du budget d'air. Kals, Reyawang, ils sont nés, là, en dud d'azansa, les oppositions, les autres. Puis juste, mon noir Lorraine, il veut me se bête, bah, ja, parce que j'ai gagné binukos, ag violence bar solade quand regoz, ag il veut gagner school musique, ouais, pleurmel. Ouais, en orchestre dispar. Ja. Hag ur gwaden a oa bet gant Yann Franch Kemner. A me oa wet gant war al Lorraine gantan. Hag c'était oa... Ne ket kalstra... Duon, war al mane... Simtre, mais vide en dignaouank daouz aglé, c'est opposites, quoi. Mon war al Lorraine gant un mestre. C'est tu a gabaoué, nous ket diané d'ober sonerez en gounel, mais ar pez peus kanet bremag ne ket sonerez en gounel, sonerez e brezonek, mais ne ket tombe ben en gounel. Non, mais me sera... Tenet eus ar ningoun. Ja. Ja. C'est zo même ce doigt de Gouerzeni. Bah, merci dit Grégoire, or bijadu rebet. Merci Yves d'à l'instant T, évident des gamers, à Bremont et voix de Cavet, Goulouena. Salut, dit Simon Pénons Mancon. Ah bah, mad ar jeu, gant Mon ara matre, trugare, de ce gars, il lavardine clairement pas moi. En moi, bon, var bord ar ster Gandhi et bar Geric ar Gandhi, a ze hag a zo onen balé hag a kempenon, a ed ar bloaz.
Hag empenez a edar bloaz peogwir e labourez RBC, seigné? Seigné, mais labour vite l'anion treger cumuiez. Ya. Ar cuminiou amant ervro. Hag mon mekarg da kempen en enchou balé hag an takadou naturel. Kalz a zo? Nebeut duto zo dre ar vro amant hag mon ranet e ski paliou va aed an ta chaîne aze va faire hag an tarkant cumin a zo amant. Pet kilomet tampedant? Aze kempenon tro dro triugen kilometrat amant nemet evit daou cumin varnugen quoi. Ouais. Ah, pez a zo kalz? Ouais, pez a zo kalzik me meustra ouais, gant neuze on emerom ski paliou aze evidemment var an enchou balé da kempenion quoi. Neuze rankezmont da bourmen alies? Neuze yon da bourmen da labourat var an enchou balé ya evit gwelet ma in kempenet mad Petra ve fait red ober evit va fait golor evit za fait an dud da balé var an enchouze quoi. Ouais. A dre vraz e doujus an dud deus an enchou? Oh bah dre sol an dud hag a zo da vale en natur gise a zo doujus a war. Ouais, ouais. Dipan a raio goude mais mon var an arvor pe var an argoat quoi. A vechou an dud ken doujeus var an arvor. Peogwir justement e mom kichen ar mor a var an douaroù e mestro. Ya. An douristed a blijde ou an eil hag e gile? An douristed a blijde kentor mont var an arvor, me peogwir eve kiniket kalz a traoù tro dro an arvor an man ervro. Hag bremañ e klaskont kiz dikad an dud da vont tro dro an argoat ive peogwir eus kalz a traoù brav da disoleit re an man ive quoi. Me daoust hag ez eus traoù a zad a fall war-zu an argoat, daoust hag ez eus kudennoù? Nebeut kudennoù zo kentor war-zu an arvor, kalzik a dud a ya tro dro an arvor hag padal bremañ kemeret gant guden bennak hag a zo dresol kriñan ar mor war an douar hag ar fe des a fait kalz a dud war an arvor a sevel kudennoù var dre ma zeus nebeutta a plantou da kreski dre ma in balet varnio et ya muian ar kriña var ar mor var an douar quoi. Hag an draze a c'hellfe bez a ranket gant nebeutoc'h a dud o vont da bourmen? Bah m'avait fait un tamm nebeutoc'h a dud da bourmen ya, mais force penaos ar kriña zo amant hag ne pa ouez ket, neuze seul effet du sort da dir ebech an dud da vont var an arvor, seul hag dud da dont da vele da arbro brao on eus an man en argoat, seul gwellor vo quoi. A penonz neuze ober evit desach an dud en argoat. Ober ar yom meur a draoù da disach an dud var an argoat, ober ar yom kalzik a abadennoù tro dro d'an natur pe tro dro d'ar glad an man ervro. Ya. Hag savet on eus tioù evit digemer an dud tioù gant un expo benag e barz evit disach an dud an tamm va tro dro d'an argoat quoi. A neuze erez var dro ive kinnik abadennoù d'an dud? Setu. Di war ben Petra? Eh ben, meur a zraoù, ober a yom abadennoù egalek hag e brezonek, tro dro d'ar glad, neuze tro dro da glad al lin, dresol hag a zo bet poezus an man ervro. Ya. A tro dro d'an natur, an aberioù, an arvor, an argoat, meur a zraoù. A bep seurt, hag a dalek 1900 dekape varugen, e oa krog saeg gestin da gempen poulou ogilin, a ken dechel a rad ober irio an de, setu ket la oaden ron an irien. Pen a raok amant da genta. Ben raok, goteus nan e kemat. Ou man kerbional, non. Choaz mat am mein unan hag unan. El labour piz a lugudus eo kempen der voger goz. Pemplas a tregont zo eo a krogez sae gestin ga kamaradet da gempen gwazioù ogi. Da poense eo an kargeg a loustouni taoleg a dan dud, golo eg a struz, a freuhet o mogerioù. Ah, ben monsieur. Ah, ya, solid. Bedez eus gwazioù gerez, pestankou gerez, pe pouloulin e broleon. Et tre pouldour an trogeri, quoi. Setu aed an kroget da ganta, kempen an eo, quoi. Hag a daoude an ebeudou on eus graet, me geftin on eus graet tos tregant menak. Et tre tout, quoi. Tre tout, quoi. Ar e gossa eus a poulouze oa bet savet e pemzegvet kanvet. Implijet e vezen da ogi al lin. Da lavaret eo da vreina korzen al linennou. L'adoucissant, pourquoi? A Billy Brass, vez gwelet amañ en traoù war a pavez, ben, velaket a lin fouz a gwazogerez, c'houch a lin, quoi. A daoude dour, mais pas gwaluel, pa vez sellet an de lechou a epelor, ma te an ter kant 20 cm du elder, quoi.
avec laquelle planquer nous quat. Planquer nous quat, avec dans la ligne bandour, avec laquelle justement on a Billy va à quoi. Il a capou ou berpoues quoi. Il y a un mossé à ligne à jouer mes basses quoi. Enfin à ligne, il y a Avrain, il y a tout de Avrain quoi. Némé dans neutre quoi. Un neutre à jouer mes maths. Neutre à ligne, c'est un neutre solide. Hein. Da fin on antegvet kanvet, et oabe di venet obar gada poulouzé, car sautre de vehe an dour gad an doarez e dobar. Me mestra oabe dalhet da la kalin parkeier, hag avez e sehet da zisparti ar gorzen eus an neut. Me raini, vel ivon quad an roc'h, et ne change deus an rahe. Aviez dopedru deozal bo ménage quoi. Avec goude pe vintenet, aviez tud hontre, de jitur tenane, aviez 6 eis dut, dépend d'où parcourier quoi. Mais passé blayo hantekon, vi da keken. En dudi eo d'an dud pour mettre des kichen à poulouzé vraiment, mais choisir à saïga et gamaradet da zelher a neho net. Tenna linat, an teol, a gakiz hag agust mouga beler, kempen a moger freuhet, a c'hoaz, en me poulouz o tao da sevel. Là, moi c'est. Meur a kilometr klechou a zo bet savet gant sak gestin a degemeret en eusie deskidi var ar brezonek setuperag e bet enoret gant kolier an erminik ar bloamant. Simon, daoust hag eus betro da gen labourat un tammik gant saik? Ja, labour ar un kalz gantan, Ya. pegur vraiment l'anion treger communier, ça zo e karg da kempen ar gwazio gerez, bet laket varvel gantan. Matre, hag an dud a zo dedennet amant gant a lin, gant an doare ma oa gret? Ja, dre ma eo bet neus kemeret da lin pers en istor kalz armand ervro e dedennet an dud da kalz gant istor a lin hag petra zo c'hoarvezet gant istor ou tro da lin. Pegur a lin a zo plant ar vro a tlevet meus laret e zo zabeb sort plant exotek ive amant e brodreger. Ja. Petra an istorze? Eh ben, plantou a zo doet gant mabden a ze dre ar jardinou hag a zo et bremañ en takadou naturel a red e meragno pegur e kemeron plas ar plantou ar vro amant hag ne ket mat evit ar beoliez sortet quoi. Mais da la rede dangerus? Galout ar ion bea dangerus evit mabden, tuzo bea flemet dresol gant bers ar kokaz. Hag bezou plantou n'in ket dangerus evit mabden, met dangerus evit peurest ar beoliez sortet, pegur n'in ket mat da zibi vito, e kemeron plas an prevanet zo, pe traoseurze quoi. Peseur plan avec kavet da skouer? Amant evit kavet renouer ar bro Japan. Ya. Amant var vord ar ster evit kavet ive kalz a balsamine eus an Himalaya. Hag a zo ar bleunien brau, me hag e ya peupler, hag e kemer plas plantou all quoi. Neuze eret distruj neo? Eret distruj neo hag balonion treger communiez hag ez eus ur post troet nemet tro dro da distruja ar plantou exotek quoi. Ouais. Ah ya, neuze ur gwir kuden evit douar ar vro. Setu hag eriom ive chanterioù gant tud a youlvad ive da distruja, ouais. Ma fez ali adiom l'air d'avon da velet d'amant dre ar vro, peler eve fe? Dresol tro dro d'an argoad e a lifen da mont tro dro da mirva en nature rand vroel, plounerin, hag a zo brao kenan. A zo savet mad? Hag a zo savet mad, hag a zo seur post ive da meranei en efez. A neuze varzu an arvor tra beta? Tu zo mont ive tro dro d'an arvor, bezo evel just an tout le monde plougouskan a zo an vet merbet gant an ti aze etre an daou main, mais setu e alifen kentor mont en argoat da velet ar brao an eus dre amant. Setu, peogwir e brao keno ar vro amant. Daoust hag plujit kegina, Simon? Ya, plujar a din kegina, ouais, donc chalek d'an ar kegina, ya. Matre, neuze e plujodit kalz a ran neve deus atachef, trug a revraz da vez a degemeret da c'hanom, da vez a deut da bourmen gagnon. Kudenn ebet. Ah, setu bremañ neuze atachef. Ata begou lipous a begou figus irio e tangi mon rotoz er gegin hag en aozen everk deus ar vo am eus degaset deon. A rig mor. Ata chef, en da vleu de maout? Ya, salut dit pot. Bon, digaset meus dit irio an tamm a blij ar muadin pemor a c'hein. Hag a blij din ie, boaz e plije d'an dud gant a rambon pe a filet mignon, met emañ zo drusor, ne ket ken serp ave poaz. Petra e a rigipe mo devant da genig din? Dre ma blij din lakad a c'hannout da veaji, e vo grit kik mor karamel. Oh, suket a zal, benos mad. Petra e a d'ober da rigipe na he? Kik mor vel just,
sucre doiré cassonade, soja penne tamari, gnocchi, les coco pe dur coco, citrons glace, gingembre, cibole, chalotes, piment crain, akinien. Ad agregigati votre rochet en tampkik à dambu 12 cm. À goût des à vraiment vos pilets d'arrinien, à piment, à chalotes, à gingembre, gant ar bain avec zé. Ah, pegen punere? Aimons au crin war, diwalit, man ne foquet d'or, ve faire regrin, et retena un neube de grun. Ok. Dal. Dans va zo hier. Crin wa war? Mon arabe. Mon arabe. A chalotes, adumu, bien, mais kere bien. Ne he pas biler an traoù ne ket daou trocha revenut. Sais-tu? Hag ar gingembre ne he penons ve graet bugare en tammig tu met force penons ne. Sais-tu une technique à zo gant l'eau à Vienne. Ok. A ze o sekret a rékipe? A blazioù a ya pepler. Gwele dari, pas d'envie bremaik. Mais Tom et Arbelon, Tom Mad et Arbelon. Tom Mad et Arbelon. Troet vo buan a buan. A pa e liv et brau, vo laket a gostez a rit. Hag e vo laket ar suc e barz deus-tu. Selta pegen brau e. Presté? Presté, setu e red ten a deus an tamm a lakat ar citrons glace e barz vid ma jom fe azad da boacha. Ar chuc, setu ar chuc. Menam. Damzonj vo mat. Meska en tamm a bremañ vo laket tout ar peurez. An tamari pe ar chaoù soja. Enezeo. An gnocchi, a les coco. A les coco. An temz bouet, c'hwez vad a glevan a he. Ne a he bremañ e leus kom an traoù var an tan. Ya. Benefin un tan sioul a war. Sioul a war. Pas de un eurvez pe un eurvez an ter. Ata tangi petra jom d'ober bremañ. Klinker na siet a drebi. Un dak en citrons glace. Hag en tammig cibol, ie, hein, sel. Allez, taoudei, ta. Taoudei. Oh. Mano peus ket skrivet an tan e dele kroaz, setu un ebeut menochou evit ar vugale da genta leor divarben ar fromou, daou e vo d'or chikour skipal a livioù da laka dursen e fromou. Ar c'hoant moi kinnig dior leor pladen Cécile Corbel. An vet gral, skrivet deus kan aouenou aouenet gant mogenou a rouerzur embrandet des team Bayard Music. Ah bah mogenou breiz a zo gant de dermez etit tess, mogenou ber ez dalen, ske den aouet gant Marianne Larvol, hag istor ar Blade Roche a spont ar ro, pe var e leor ar Blade Roche a ken droche e obe pret chiwas dean, trouet gant Marc Kérin, de dermez etit saveol, evel, brasa sotoni ma bué, beskrivet gant Evelyne Brizou-Pelen, istor ur c'hi a radagustum sotoni ou bihan, met d'an tolman. Ur sotoni vraz. Ah la la, daou volen evit gouzout, adalek eiz vro, allez or se. A kleuze devo an abaden gant ar gannourez Nolwenn Corbel, hag a zo paouezem bant ur bladen neve, an vet ar prin o glaz, a kavet evez varni ur gannaouen hag a vo chelaouet justu dak, an vet ama. Ama, e ken ar zunoton, poko Kenavo. trouz, kenavo. Bok war schot an amsar Wir ket ouz an dour a drei
brein. Frodo het flanken armene. Virkedos Ararat Awela. Rabis verliezer a Loire. Virkedos nous avoutu. Mercu cafestratas Antwer. Virkedos andoin avouduel. In glaurusa velfeden. Virkedos antul entelien. Eklau mamois Adano. Virkedos it avon en dro. Halfe guisca